thobela, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Makgabo, ke le tshwaretše ditaba tše di bose, gomme ke tlo kgopela gore le subscribe, le like video ya rena, gore le kgotle button wo ya go ba le thumbs up, le share video tša rena le batho ba le ba ratago, le commente on the comment section, ke kgopela comment tše di bose, comment tša lerato, comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho. Ke kgopela gore di advertisement tše dingwe di fele le di lebelela, le se ke napa le di skipa ka moka. Ga le di skipa, channel ya rena ga e kgone go growa, ke molao wa YouTube. Gore channel ya rena e growe, ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela. Ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena, gomme a re tseneng ditabeng. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya mafelelo a beke ye, re ko rena molaetša o tšwa go badimo ba rena ba le go mokganyeng, molaetša o tšwa go mangwelwe a rena e reng, gore re tsebe gore santse re direng goba re se ke ra direng jalo le jalo. Ke na le karata tše tharo, ke na le the 9 of wands, ke na le the lovers, ke na le the queen of coins. Okay, ka karata tše tharo tše molaetša o ko hwetšago ke nthele gore o ka ke hwetša o lapile, o ka o lapile ka gore maybe o šomile ka thata this week. Re gopole gore ba bangwe ga re šome ka matsogo fela, akere ba bangwe re bereka ka matsogo wa kgotse le gore a lapa mo re šomang gona, ba bangwe mošomo wa rena let's say maybe motho o rekiša ka shopong, akere o bereka kudu ka matsogo le ka maoto because o tla ba a tšea tšhelete go motho a rekago, then wa sepela o ya mola o tšea ntho e motho a e nyakago o mo fa yona tšhentšhi jalo le jalo, mongwe wa tla jalo le jalo. Kore ba bangwe re šomiša both matsogo le maoto. Wa ba le ba bangwe motho ona mošomo wa gagwe o bereka dutše fase, and then o dula fase nako e telele, mmele wa gagwe wa lapa. Ba bangwe o šoma a eme ka maoto nako e telele, maoto ga a lapa. Ola wa go nna fase o na le mongwe le gore o nna fase, akere le le gore mmele a o nape o lapa that much but o šoma kudu ka monagano, akere batho ba tshwana le di-secretary, di-PA jalo jalo, kgotse le gore nako ntši o bereka dutše fase, then monagano wa gage wa lapa ka gore o šomiša monagano ga a šoma. Ba bangwe motho a ka no ba sa šoma a dutše gae, well a se gore a o šome, wa šoma le o dutše gae because go tsoga mola forogo o swantše o cleane go be sekono ka ntlong jalo le jalo. Motlho mo ile o sa tlo wa apeya ge e le gore kwena motho wa mosadi wa apeela ba lapa ke ona mošomo nou. O feditše mola o dutše fase, o thoma o dirang, o thoma o ya le menagano, go nagana mola ko o šoma, monagano wa lapa le ona. So o tlo kgwetša o lapile, either o lapile monagano wa gago o šomile kudu goba mmele o lapile, mmele wa gago o šomile kudu, gomme o tlo kgwetša le gore o nyaka go kry-a some time to rest, nako ya go khutša. Okay, ba re o se ke wa tshwenyega kudu ba ile gore la šoma, maybe mo o šomang gona o bereka boima ka baka la gore le go le gore o bereka boima, but at least go na le letseno le le gore wa le hwetša kgwedi ka kgwedi, o kgona go phela, o kgona go reka dijo, o kgona go support-a balapa la gago, o kgona go tsentšha bana dikolo. The universe e re tseba gore ya bona gore wena o šoma ka thata, gomme e tlatla e uputsa ka lela matšatši. Le ge ka sebe yona salary ene la o e hwetšago, ene la ka motlha o e gogonelang gore ke nnyane, but the universe yona ya tseba ka gore the universe e o tshwaretše dimpho tše dintšhi ka ra bophelo. The universe ya tseba gore yona e tlo go fa tšhelete dimpho tša gago neng, o ka kgwetša ka lena matšatši bophelo ba go bo tšhentšhitše, ebile o kgona go kgwetša tšhelete ntšhi ka tsela e leng gore o bo sa tshepi le wena, kore ntwele o tla e bitšang gore ke lucky, ga ena pele lucky, ke di-blessings from the universe di tlatla go wena, gomme wa kgwetša le gore ga o sa šoma mošomo la wa go lapiša too much. A se gore o ka se sa šoma mošomo wa go lapiša, but go na le ntho o ka e dirang, maybe o kgwetša tšona dimpho tšeo ge di ka tla e le tše dintšhi ka nnete, o ka kgwetša bula business e itseng, but that does not mean gore bophelo bo tlo no ba easy for wena,
o tlo no ja o nabile maoto? No, because go botse business, monga business ebile o bereka kudu go feta batho ba a ba hirileng, because monga business o santse make sure business ya sepela ga botse, number 1. Number 2, o santse make sure a gona like magodu, o protecta business ya gage. So wa bona monga business ga ro ba le boroko bo bodipo o tshwana le nna le wena, ka baka la gore ga robetse o phela nagana ka business ya gore na ana my business is safe, ana magodu ga a tsene na, jalo le jalo. So but whatever you're doing right now, e tla o tlišetša letseno, e tla o tlišetša o tla hwetša mphufutšo wa phatla ya gago. Okay, and then this weekend ko bona o thabile, o spenda some time le molekane wa gago. This time le ge o ka kgotšela gore nako ngwe let's say molekane wa gago ga gona mo gaufi, o tshwere ke tše dingwe mešomo e mengwe, but o ka kgwetša o naganne ka yena, and o tlo kgwetšele gore ke menagano e mebotse, kore o nagana ka those moment tše di botse tše le gore o di spenda le yena, pelo ya o itletše ka lethabo, pelo ya o itletše ka lerato, ba re tseba gore you are not alone. Go ka kgwetša le gore mohlomongwe maybe you are single right now, o kgaogane le motho mo go phela le yena, maybe o ka kgwetša o nagana ka dilo tše di botse tše le gore o di dirile le mothola, dilo tše le gore di tšhetša lethabo. Ge pelo ya o e thabile guys, the heart chakra ga e thabile, automatically a bright white light ya tswa from the universe ya go apara, e o apara jale ka leye, wa bona shape ya leye, ke ka mokgwa ile gore the bright white light from the universe e o apara ka gona, kore ya o khuperetša, kore a gona le any negative energies tše tlatla mo go wena, a gona le fifi, a gona anything a bad, ke kganya ka raphelo ba gago. And then ge o tletše kganya ka raphelo ba gago, then ke mo ile gore kgona go attracta dilo tše di botse ka raphelo, go tšela thoma go attracta tšhelete, o ba le di-lucky jalo le jalo, dilo tše di botse di atla ka raphelo because wena the heart chakra e activated. Okay, so go ba ile gore mohlomong ka kgwetšele gore you are single, and then e tseba gore the universe e tlatla o tlišetša motho wa maleba, motho e le gore wena o tla monyaka ka raphelo ba gago. So go bohlokwa gore go o le single and then o kgwetšele gore o nyako ba ka ra relationship, kgopela from the universe, kgopela modimo motho e le gore wena o rata gore a o tlišetše yena, wa tlhalosa gore wena o nyaka motho wa mohuta mang. O ska no re the universe, ke kgopela goba mangelo a ka, ke kgopela monna o ba le tšhelete, monna o respecta. Yes, ba tla o fa yena monna o ba le tšhelete wa o respect, mara kgwetšele gore monna o ke monna e le gore o nwa madila too much, o nwa jwala too much, and then ga e nwa jwala wena ga o rate dilo tšewe, o thoma o ba frustrated. O ba kgwetšele gore monna o moebi ke monna e le gore o na le matlho a matelele, wa kgwetšele dilo tšeo di thoma go tshwenya mo monaganong. Yes, ena wa o respecta, o na le tšhelete wa go fa, but bothata kore o na le something se le gore wa se dira se le gore wena ga o se rate. So go ra gore o be specific, o tla wa ngwala fase wa re kore wa ngwala di-qualities tša motho wena o monyakang, and then o tla mo hwetša motho. So ke a o karata e leng gore e tswa go badimo ba rena ba le go mokganyeng, our ancestor guides. Ke na le the moon card, ke na le karata e lego e rego white witch be the light. Okay, go ya ka dikarata tšeki badimo ba gago ba le go mokganyeng ba re ye ke nako ele ya gore o tsebe diphiri tša bona, o tsebe ditšo tša bona, o tsebe di-traditions tša bona, tseba ka bona, ke thute ka bona, dira di-research ka bona, dira a family tree, o tsebe gore na wena o mang, wa ga mang, o tšwa kae, o ngwana wa mang le mang, bona ke bana ba bo mang le bo mang, jalo le jalo. Tseba gore na o tšwa o le kae, ke tseba badimo ba gago, tseba tradition ya gago, tseba setšo sa gago. Ba re go na le dilo tše le gore diphiri tša bona badimo ba gago tše leng gore ba tla di reveala mo go wena, well di ka se tla all at once, di tla tla gannyane gannyane. O tlo tseba ka bona gore na ke bomanyi ba ba phela jwang, goba ba nyaka eng leng. Ka nako nkgwetšele gore go na le ba bangwe ba ile gore go na le dilo tše re sa le ba di dira kua morago ka nako ya bona, nako tše ba phela mo lefaseng, goba even wena yourself ke dilo tše re sa le wa di dira in your past lives. Maybe go na le tše re sa le wa di dira tše le gore ga gane jalo
o patela di-debts tša tšona ke karma e o šetše morago goba ka se sebaka go na le karmic debt ya some of your ancestors ye le gore ka se sebaka wa iphela ya go tshwenya ya go disturba e go tlhokiša boroko dilo tša bophelo ga di sepela gabotse o tsena ka mo o itša o nyaka thušo o tsena ka mo o itša o nyaka thušo mara dilo ga di sepela gabotse a na botsebotse go diragala eng ke eng tše dingwe tša dilo tše e le gore ba bangwe ba badimo your ancestors ba di dirile during that time tše e le gore ka se sebaka di tlhopha wena a di tlhophe wena fela di tlhopha the whole generation and di sa tlo tlhopha again the coming generation because ye ke karmic debt ya di-ancestors. Okay, ke tlo fa mohlala o mo simple re a bona gore go diragala eng ka se sebaka mo lefatshe le re phela mo go sona like ka se sebaka go thwala o tse di-fashioneng batho ga ba sa nyaka go šoma batho ba sa nyaka go bereka batho ba nyaka easy life and le ke lefatshe la it's a material world lefatshe le e leng gore re tletše mo go lona go tlo šoma. This is a material world. So some of the people ga ba nyake go šoma ba nyaka dilo di be easy for bona a gona tšhelete ka tla mo go wena o nabile maoto a go kgonagale o ka se je o nabile maoto a go kgonagale gore o je o swantse o tsoge o šome o kry tšhelete o kgone go reka dijo so batho ba lapile motho tla re kgale ke nyaka mošomo ko kere goba ke a šoma but tšhelete ke kry-ang ke nnyane ke golang ke nnyane a ke kgone go dira selo ya fela dikoloto ke tše dintši so nna ke nyaka go thwala so ka nako ngwe kgwetse le gore go na le someone in the family o ile gore sale a sepela ka nako tša gage a ya a dira dilo tša mohutonongwe a ya a thwala o tlotse gore go ya go thwala ba ka se go botse di-consequences gore wena o tlo nyaka 1 2 3 ba ka se go botse gore na o tlo diragala yang ka wena o tlhokofala ka spirit sa gago ba ka se botse gore na go tlo diragala yang go o tlhokofala wena ka spirit sela o se tlišitšeng ka mogae and batho ba banana re go thwala eno ba go reka yona nnoga ene uwe goba whatever e le gore ba go rekišitše yona ba ba šomiša maiba ba ba šomiša dikgogo batho ba thwala ka dikgogo guys kgotse motho a beile kgogo ka gae e se a normal kgogo wena o nagana gore ke normal kgogo ya one o tshwana le kgogo tše dingwe mara ye le e le gore ba thwala ka yona goba ba loya ka yona so and then kgogo ye la goba yona phoofolo ene la ga ena pele phoofolo fela it's not just an animal e le gore o sepela mo tlhathini wa kopana le noga mo tlhathini no ga se a normal animal e le gore kgogo ye le gore maybe ya rekiwa kae ra dirua ka mo gae ga se a normal leba le le gore ra di tšea ra di godiša ka mo gae no that one has a spirit o kgwetse le gore go na le spirit se le se tšo tšewa mo se tšewang gona ba se lokela ka re ga phoofolo yela ka nako ba ya dirapeng ba ya ba tša spirit sa motho a robetšeng ba tla tša spirit sa motho e le gore spirit se e le gore a se se kgona ya into the light se e le gore e sa le a roaming spirit se e le gore maybe se sa nyaka closure oba spirit se e le gore ga se 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 ikemišetša go ya into the light because ga motho a tlhokofala ga a nape ya into the light immediately and go ya into the light spirit gantši sa ke kgethela o kgwetse le gore maybe the spirit sa mothoki se sana le attachment into this world lefatshe le rena la material maybe the spirit se sana kore ke spirit se le se sa tlhokometše dilo tše di itseng goba se sa nyaka go hwetša closure ba lata those type of spirits ba ka se tšea ba se lokela mo phoofolong ye nngwe and di-spirits tšeo e tla ba di-spirits tša go fapana ka nako ngwe ba spirit sa motho le o tshwana le nna le wena e be le motho wa tshwana le nna le wena o tlhokofetše so this spirit o ya kwa lebitleng ga o tsona ke lebitla la mang ba tša spirit se le ba se lokela mola and then wena o tliša spirit se ka mo lapeng la gago ga o tsebe gore na spirit se ke spirit sa mang motho o ba phela jwang
o gopola gore yona ntho go se no ba le yona e utlwisitša tšhelete tšewe ntho e nyaka go ja e nyako ja eng e ja madi blood sacrifices you need to sacrifice o sacrifice di-family members o sacrifice di-friends o sacrifice di-neighbors o sacrifice batho ba o leng mo gaufi le bona batho ba e le ba gaufi le wena o fetša batho o fetša di-souls tša batho o fetša di-spirits batho ba turna into spirits ka baka la gago wena o gitirile modimo jwale modimo o mongwe le mongwe a tla mo lefase o mmeetse nako ya gore wena tla mo o tlo phela mo for nako e kakang o tlo sepela at this age so wena o feletša o itira modimo wena o kgatha maphelo a batho because that person o tlhokofetše before time ka kala gore wena mo sacrifice obviously spirits sa se ka se kgone ya into the light immediately se tlo no ba a roaming spirit se ile se tlhophegile and then ge o ntse o sacrifice mokgono o opole le wena nako ya o sepela e tlo ba gona ge o thwala you are making a contract you are signing a contract so contract e o e signang e tlo bontšha gore wena le le gore modimo o boetse gore wena o tla sepela mo lefaseng at the age of 95 but this spirit maybe ka through this contract ya re no o tla sepela at the age of 55 so go ra gore the other lives tšeo swantse di phele mo lefaseng o di fa the spirit and then what happens to this spirit ga wena o se no sepela a se yo šala se tlhopha ba ile gore ba šetse ka mo lapeng a se yo šala se tlhopha yo coming generation o pele gore ke spirit your generation your coming generation ba tlo no se humana se ntse se le gona so some spirits tše le gore di a di tšewana mo tše le gore batho ba thola ka tšona ke di-spirits tša batho ba ile gore ba phetše jale ka nna le wena some of the spirits ga se di-spirits tša batho ba ile gore ba tshwana le nna le wena some ke di-spirits tša the Nephilims the giants re tla re dira video re bolela ka the giants the Nephilims some of the spirits ke the spirits tša di-watchers demonic spirits demonic forces so motho o ja that spirit o se tliša ka lapeng la gage because yena o nyako huma ye spirit se se tla go fa tšhelete uwe so ke putšo nna ge o tsoga everyday for go kgwetša tšhelete tletše ka montlong yona noga e ke o ebeleng ka mogae o re thwetše ka yona noga e ke yona e jo e tšea kae tšhelete eke ke potšiše tšhelete e jo e tšea kae ke tšhelete tša bomang ke letse le gore batho re fela ke potšiša I'm happy because ka nako ntši go ba le di-testimony tše le gore motho wa tlhalosa re guys ke jo thwala this is what is happening to me ke kgopela thušo so some people are going through a lot right now go boima ka ra maphelo a bona e se go ka baka la dilo tše bona ba di dirilego but ka baka la dilo tše le gore sa le tša diwa kwa morago di dirile ke some of the ancestors goba even one ancestor o le o dirile mistake le ena ba sa tsebe goba yena this person some of the things tše a di dirileng kwa morago in the previous lifetimes so ke karma until we patela e ka sule phumulegile so some of the things will be revealed to you ka nako badimo ba gago ba o revealela those things ka ditoro goba mohlomong ka yena intuition I get e le ge ba o kgala ba o bontšha gore we did these mistakes goba some of the ancestors ba dirile di-mistakes tše di itseng le wena o ska dira the same thing do not do this don't o ska wa dira dilo tše ba di dirilego that's why ka mehla intuition rena e bolela le rena go swantse o dire something se bad o tla kwa ya kgala e re no don't sign o tlo e kry-a guys sign wa e kry-a ba bangwe le ka sebe ka toro le ka sebe ka intuition but ka mmele wa gago o ka sensa something mo mmeleng wa gago go na le part engwe mmele wa gago e le gore e ka o fa a sign ya gore don't so ka baka la gore ka mehla ga re theeletše and re sa theeletše re diang re kgatlha eng those demonic forces because ke tšona di nyakang go rentšha tseleng so a re stopeng go di feeder ka light ya rena a re stop because ge mangwele ya batho ba botsa ba re don't do this a kere ba tseba gore yona nthwela o e dirang o tlo e dirang because now o receive the negative thoughts from those demonic forces from those evil spirits tša gore dira 1 2 3 mangwele ya ba tle ba re o seke wa e dira nthowe wena o se ka theeletša mangwele o boele back o boele back go melaetša ele o ikry-leng la mathomo those negative thoughts tša go these demonic forces
and then wena wa sepela o ya go dira tše e le gore demonic forces ba re di dire, then go ra gore wena wa di feeder, o di feeder kganya ya gago, wa di kgatlhiša, o nyamiša mangelo a gago. So ba re ke le tšo le o santse o di tlhokomele a kere ba re ba nyaka go bona o le wena a light, ba re wena go belegwa o bo o belegile le this divine light. Ngwana mongwe le mongwe a belegwa o belegwa with a divine light, ngwana mongwe le mongwe. That's why ka mogae ka mokgwa ka kgotsa le gore go na le spirit ka mo lapeng, o tlo kgotsa ngwana la bošego a sa robale a lela alla nako ngwana le bile a kgona go pointa a ke re sa le ngwana le se a kgone go bolela, but a se tša go tsenyana a kgona go pointa, o tla pointa kgotsa a šupa monwana gore there's something there. Wena wa lebelela ga o bone selo because wena your divine light it's already blocked. Wena ga o bone selo, yena ya gage e sa le bright, e sa bona, wena ga o bone selo ka o ka la re ngwana ke wa bona gore go na le something ka mo lapeng. Maybe ka ba ntho e le gore e rometše ke manaba, goba e ka ba ntho e le gore e gona ka mo lapeng, e šika le lena ka mo lapeng. This is a family thing, this is a generational thing, because ke ntho e le gore one of the ancestors goba some of the ancestors ba ile ba idira nako tše ba sa phela, di-mistakes tše ba ile ba di dira. So go ra gore this thing e fele, you need to take action. Tliša kganya ka ra bophelo ba gago, tliša kganya ka ra lapa la gago. Go ena le light ka mo gae, automatically e tlo koba that thing, e tlo ikoba, because ntho e la ga inyake light, e nyaka darkness. But o kgotse ka mo gae ka mo re phela ka go lwa, re phela ka go balabala, re phela ka go phela re sebile batho ba bangwe, re phela re checkile gore na baagišane ba dira eng, a rena nako ya kore we don't have time for ourselves, a rena nako ya go rapela, ga rena nako ya go tlhwekiša malapa a rena, ga rena nako tša go ke tlhwekiša. Then those things di tla kgona go tsena easy, because ge go sena kganya mo go rena automatically ra re bula mabati, re bula di-gate, re ra wa tsenang. So we need to take action right now. Re a tswalela mabati ale, dilo tše di palele go tsena ka malapeng a rena. So whatever e diragalang ka ra bophelo ba rena in this material world, in this physical world, whatever e diragalang e setse e diragetše pele spiritually, before e ka diragala physically, e diragala pele spiritually, and then from then on e tlo bonagala physically. Ge meleko e tla, di-betlake di tla, tšhelete di phatlalana, these things di setse di dirilwe pele physically. Go na le di-forces tše le gore di dirile whatever, di-spells tša bona, di-hexes tša bona spiritually, and then from then on the result di tlo bonagala jang physically. So ke lo tše di diragalang. So mangelo a gago badimo ba sa tlo go bontšha gona go diragala eng, ge ba go bontšha ke ntho la gore ke protecte. Tliša kganya ka ra bophelo ba gago, tliša the divine light, because ba re wena o belegole le kganya, and therefore wena buša kganya yela back, because e tswalelegile e buše back. Go se no e buša mo go wena, then automatically o tlo kgona go e spreada to other people. Then lefifi le le gore le aparetše lefase la rena le tla tloga, o tla šala kganya all over the world, bothakati bo tla fela, because go ena le kganya re tlo defeata these evil spirits, these demonic forces, re tlo di defeata. Di-spirits tše le di fela di tsena ka ra menagano ya batho ba bangwe, tša ba controller, tša ba hypnotizer, re tlo di defeata ka mokana ga tšona. Then lefaseng go tla ba gabotse, it will be like a paradise. Ka mokgwa modimo a ileng ga bopa lefase le a nyaka re go be ka gona. So go ra re ke responsibility ya ka le aga gore re tliše kganya mo lefaseng la rena. Okay, jwale ra go kwa melaetša go tšwa go our spiritual guides, our guardian angels. Ke na le the Queen of Swords, ke na le the Five of Swords, ke na le karte e rego Wedding Crescent for release. Okay, so ka re ga dikarta tšeke melaetša e le gore ke a e hwetša ya go tšwa go Mangeloi e re ba re mo wena ba re o lwele dintwa tše dintši, tše dingwe o di lwele physically, tše dingwe o di lwele spiritually.
ge ke bolela ka ntwa tše le gore o di lwele spiritually o ka no ba o se aware ya gore wena o lwele spiritually ke bolela ka dintwa tšela tša ka nako nngwe ke gore go lwa spiritually ke ntwele ya go lwa ka tsela ya thapelo wa rapela wa lwa spiritually ka nako nngwe go ba le meleko ka raphelo ba gago wa sepela o ya go spiritual person o nyaka thušo ba go cleansa ka eng ka di-herbs di-traditional herbs di-natural herbs dipheko dihlare tše e le gore di tšwa mo mmung di tšwa from the mother earth ana dihlare tšeo di hlotše ke mang di hlotše ke the creator ga ba creator lefase a creator le those trees those flowers a creator diphoofolo a creator le nna le wena so di-herbs traditional herbs natural herbs re di hwetša kae gona mola ditlhareng tšone tšela di creatileng ke the creator gona mola mablomong ana le a creatileng ke the creator re šomiša ona go tloša meleko go lwantwa ya semoya go fenya manaba a rena so go sepela o ya to a spiritual person a e tla tlo cleansa motse wa gago a ko ba lefifi o tla ba a elwa ka nako nngwe ke ntwa ya semoya wa lwa o lwa le meleko e leng ka mo jarateng wa ikuba that is why ngaka ga e tla goba moprofeta ga e tla goba any spiritual person a e tla ka lapeng la gago a tlo cleansa o tla la ga botse mo mmeleng wa gagwe gore tsona these dark forces di ske tša attack yena so wa tla o cleansa lapa la gago ke yona ntwa ya semoya so ba re o ilwele ntwa ya semoya but bothata gore o ilwa o noši that is why nako ngwe wa ilwa but dula nnape di ba 100% okay kganya e ba gona but a etle nako e telele go tla ba gabotse motse o tla ba gabotse fa nakonyana ka moraonyana lefifilela le boile gape ka baka la re wena o lwa o itee because you are not aware ya gore wena a kere wena go tla o thekga lapa o nagana gore o direla gore maišano la gago o la go loya ola a se ka tsena o nagana gore o ke protector from yena no a o ke protective from yena fela ka gore maišano la ga loya so ga a bereka noši o bereka le di-spirit tša go tšhoša tše maatla tše di-dark o bereka le di-roaming spirit o bereka le di-evil spirit o bereka le di-demonic forces o bereka le di-demons o reporta to tšona ke tšona di mmotša gore o swantše o dire 1 2 3 o swantše o dire 1 2 3 ga e tla ka lapeng la gago ga a tla noši o tla le tšona o šika le tšona 24/7 so wena o lwa physically o lwa simple santifa ga o tsebe gore o swanetše o plante moya wa thapelo ka lapeng la gago everything o e dirago e bega go modimo ka tsela ya thapelo e re go sepela o ya ka ntle o nyaka thušo o e rapediše pele ntho gona e rapediše bolela le modimo bolela le mangelo a gago ba be gona ge motho a e tla tlo cleansa lapa la gago le bona ba be gona gore ba thuše go koba goba go lwa le these negative forces ka re tše dingwe di ka se nyaka o no sepela di tlo lwa so mangelo a gago ba re bitše re kgone go o defeata these things di tšwe ka lapeng go šale kganya fela because lapa la gago ke lapa kore it is meant to be lapa la kganya not lapa la darkness ba re tseba gore mana ba gare a lebeletše a kere ba go lebeletše go na le dilo tše re ke di-monitoring spirits ra ke phora ga e le gore nana gore di-monitoring spirits ke dintšhi tše ba di romelago fela dikatse ge e le gore nana re ke tšona fela go na le batho ba e le gore ke di-monitoring spirits ba kgona go ba di-monitoring spirits yena moagišano no le wa go loya a phela a eme ka gage goba a eme mo gating goba mo strateng a lebeletše ka lapeng la gago kore go itswa ka mehla ebile o ka re o na le sign o na ntho ya motlikela gore wa tswa ke timela ka ntle ka mehla go itswa o ya moyang gona o ye mokua o go lebeletše e tla ba sala tomola matlho ga a blink le go blinka go boa gae o tshwere diplastikana tša gago o tsepeletše plastic tšela matlho o ka re o kgona go bona dilo tšela leng ka kwa plastic gore okay o rekile 1 2 3 4 5 o lebeletše everything all the movement in the house o lebeletše everything a ka ba namela le godimo ga ntlo gore a kgone go bona o setse o dirile le boto la gago gore a se ka bona a ka namela godimo ga rufinya gore a kgone go bona tša ka jarateng a ka ba namela le maboto a gore a kgone go bona tša ka jarateng
that's a monitoring spirit. Ke monitoring spirit ntoo. So ka nako ngwe bona motho a phela o lebeletse too much gore ge e le gore bo sepela mo strateng motho a na le pele ga gago ga re a go bona a ka make sure a ema a itiro ka re yena o lokiša dieta tša gage goba ka ba a thoma o sepela slow, very very slow, a sa sepela mokgola bego a sepela ka gona eme kore wena o fete gore a kgone o šala o lebeletse ga botse. Matlho a la o lebelela ka ona a se matlho a o tshwana le ka le gago, a se natural eyes, a se matlho a ganya, a se matlho a modimo, no. Ke matlho a ile gore a tletše ka di-evil spirits, ke matlho a demonic forces kona go lebeletšeng kona o tsepeletšeng, ba lebeletše kganya ya gago, ba lebeletše ona ba ka go tsena ka kae, maybe ba go try gantši wa ba palela. That's why ba rata go lebelela kudu, so ba ipotšana why motho a pala. So that's why ba re ga o lwe a physical fight fela, o lwa a spiritual fight as well. So gona batho bangwe they're being controlled, gona batho bangwe they were born into that family, and then ge ba etla mo lefase le kganya ya bona ka baka la gore ka mo gae already ba se ba dira di-1 2 3 gona le those spirits ka mo gae, and then ba tloša kganya yela mola go ngwanola ba lokela that spirit mo ngwanola. So ngwana o thoma o sepela ka that spirit everywhere ma ya gona ka mo gara mmele wa ge a ona spirit sa gae fela gona le a demonic spirit as well, se le gore se mmotša gore sa tša direng kore ebile a se na le ditlhong. Motho wa lela o tsepeletše ka matlho le o ka ema mo lebelela a kere a normal person ga ba o lebeletše le semeng wa mokgatla, ga a bona gore o mmone o tla swaba lebelela fase. A monitoring spirit ga e swabe, a ka se lebelele fase o tlo no o tsepelela. Monitoring spirit le o ka e roga ga e swabe, e tlo no o tsepelela, e ka dira le di-means tša gore na e swanetše gore e go bone jwang. And because that thing is in the family, e ka se felela gana moo. This person le bana ba gage o no ba ruta the same thing, a ka mo roma ngwana gage whether ke ngwanyana gore ke mošimane tsa mo namela kua o bone gore naka kua go diragalaeng, goba tsa mo ke kemiša kua gore o kgone go bona naka kua go diragalaeng. Foro go etša gore o fiela mokgotha wa ka ga gago ba tšwa ba go tlhaletše, ba go tlhaletše. Why? Because ke di-monitoring spirits dilo tšeke. Matlho a la o lebeletšeng a se matlho a batho bale a nnete, o lebeletše ke di-demonic forces, ke dilo tše di go lebeletšeng. So ga o le ntwa ya a physical war fela, you are also fighting a spiritual war. Yes, ba bolela ba re some of them o di fentše, but most of them ga se o tlo di fenya. Gore o di fenye rapela, gore o di fenye invita manyolo a gago ka re ga ntwa eke, gore o di fenye invita badimo ba gago ba le go mokganyeng ka ra ntwa eke, ba tla kgona go protecta. Bošego e re go robetše e be bona e tlo ba di-bodyguards tša ka lapeng la gago. Ba re wena ba releaser tloša ka moka lwetše e le gore ga di go berekele, tloša ka moka lwetše e le gore di tlišetša lefifi ka raphelo ba gago. Go ka kgotša go na le simple things tše e le gore a di dira tše e le gore re fa this monitoring spirits di-powers ka tšona, and we are not aware. Re di fa di-powers, re di bulela mabati a rena, re di bulela di-gate tša rena gore di tsene di re sotle. That is why ka metlha re feta kwa strateng ba re tshega, ba no lebelela ba o tshega, kgotša o tshega le ke bana ba bannyane. Ke nto la goreng o a se seloke ra lokela ka lapeng la gage every day, ra tsena rena ra dira 1 2 3 4 5 ra ba dira so le se ka mona a tlhapile a le botsana ga di jalo nto a se selo nthweke o ka la re ba buletše di-gate tša rena le mabati a rena. So no so ga jwale mangelo a gago ba re ke nako e la gore o tswalele di-gate tšeo, ko ba dilo tše ka lapeng la gago o tswalele di-gate tša gago. E re monitoring spirits ga e le kua gating ya yona e tlhaletše ka ga gago kore e fatlhege, a se ka bona selo, a re ga eme kwa tsepeletše matlho ka lapeng la gago a no bona kganya fela, a bone mollo wa legodimo, and a tsebe gore kua nka se batamele ka gore nka tla ka swa. So ba re ke nako e la gore o tšee action ya go hlwekiša lapa la gago, hlwekiša mmele wa gago, hlwekiša mebele
ya balapa la gago. Go le wena motswadi o se ka re go dira cleanse wa ke direla wena o itee. What about bana ba gago? Go ka re okay ke nna tlhogo ya lapa, ke nna the breadwinner ka mo lapeng, ga ba ka di feta nna go ra gore le bana ba ka ba tla bolaya ke tlala. Okay, wena wa ke protector o itee, wa protector lapa, wa lebala bana ba tla ba hwetša kwa strateng, ba tla ba hwetša dikolong. O gopole gore monitoring spirit e ruta bana ba bona e sa le ba bannyane, le bona ba ba le di-monitoring spirit, le bona ba thoma go monitora bana ba gago spiritually, ba tla ba kry-a ka sekolong, ba tla go koša bohloko ka bona. So go le motswadi wa ke cleansa bana ba gago. This routine ke routine e le gore santse o e dire every year, kgafetša e ba dilo tša go fela o cleansa ka mo lapeng la gago, o cleansa energy ya ka mo lapeng la gago. Re bolela ka energy, re bolela ka negative energy le positive energy. And re tlo bolela ka negative energy yaanong ke mo e le gore tšona those spirits, those demonic forces ba thakati di a tsena. A lapa la gago le be le kganya ka nako tšotlhe, go be le a positive energy ka lapeng la gago. Negative energies di seke tša tsena. So ba re ye ke nako e le ya gore o release those things, a di tšwe mo mmeleng wa gago, le tše e leng gore wena automatically wa di dira, diphošo tše o di dirago tše e le gore di invita di-evil spirits ka lapeng la gago, le tše e le gore wena wa di dira tše e le gore di invita baloi ka lapeng la gago. Go na le tše di tše e le gore di dira simple things, re no bona ka re it's part of life. And santifa re tsebe gore ka o no dira yona that thing, automatically wa buletše mabati. A re stopeng masebo, di-jealousy, go išetša batho ba bangwe dilo tše dimpe, go bera di-grudges. O ka kgwetše le gore motho sala o dira something, wena o tshwere sekgopi sela, wena ga o tshwarele mothola. O tshwarela motho is not gore o swantše gore mothola tle wena tlo gopela tshwarelo, or wena o ye go yena mmotse gore ko o tshwaretše. No, ke process le gore swantše o e dira wena o noši through thapelo, wa mo tshwarela mothola. Le ge tšego ka re o dutše ntho ela o dirileng yone ya o tlela mo monaganong, ga e tlo go koša pelo bohloko. Ebile ka nako e ntšhi go setse o mo tshwaretše mothola, those things tšela sala o dira tšona tše dimpe ga o di nagane, ga di sa tla mo go wena gore monketse ka tša sana sala ntira 1 2 3. No, o mo tshwaretše, they're buried. Ge motho la ka o tlela mo monaganong ka mehla, o tlo no kgotse le gore o nagana ka positive things, lo tše di botse tše le gore o di dirile mo go wena. If it was a friend, a family member, a neighbor, a colleague, jalo le jalo. So a re tlo bone go bera di-grudges, ra ke kgobatša dipelo tša rena ka go bera di-grudges, because ka mehla o tlo phela o naganne ka dilo tšela motho la o dirileng tšona, and each time o nagana ka tšona pelo ya go e ba bohloko. And ge pelo ya e le bohloko, o kwatile, o tletše ka anger, o bela madi, kore madi a ntwa, o dirang, o feeder those evil spirits, wa di feeder, ke dijo tša tšona. They fed on your anger, they fed on your fear, they fed on your sadness. Each time o lla wa di feeder, each time go kwatile wa di feeder. Okay guys, so this is our reading, ke yona reading ya rena this weekend. A re kopaneng gape bekeng e latelago. Ke a leboga. Thokoza.